okutongoza okukorirwa hagombora ya Rwentuha kandi kubire kwebembirwe RDC Monica Karungi n'omuhwezi w'omutunganirizi wa government Jackson Kafuzi kandi bahigira abantu okoresa sente zikwetungura bakazinywa ekyo kumayisa ngo yasindikire mu temereki entege mu maziramani so yecha taine kwaratunga sente zindi kuzohereza abantu koraki kuzinywa mchetegereza na sente nyingi banange atukolire feva turuke mu bonaku naitwe twebezeho so okusaba kwange kuli iwanya kutungire sente ninyenda obe akurora hara be visionary rora hara deka kora milioni yemwego kakigaya District ya Kyegegwa nemwe hariyeze zibiri zitakahire bantu sente zemeruka konka hata bamwe batandikire kuzitunga kandi basimire government ahabwe entunguuka eji nisima abakozi baitu ba government omulimo gwakozire kandi sente zinu buli mwaka nahaija kwa nahaija milioni 10 tuyine challenge ngu abantu bano abakwebembera implementation ya program eno lundi strategy that is trade and industry department na CPS department abakuba CPS niyo kwebembera all the mobilization those two departments don't have a single means of transport. Jackson Kafuzi akodisa kagishaka kuhamiza abatura ba Rwentuha kwatinura biho itaka bwa nyuma y'abantu abarweyeta ba State House kwija bariko bagira ngo itaka rya cyaka yo kubanza nibenda kuraha investor ningonza kubahamiza ningonza kubagumiza gusaho muntu owarukubingwa haitaka lino sente zemera ko muri Kyegegwa zikabanza kureta hakashashamaro bwa nyuma yabamwe komwa bari kutekatekaho kuba babire nebihaho abantu sente kubahandika kuganyirwa mu ntebekaniseji gasha kwa Ferpo Marangira.